female kang always tiger ne. Rizago kutuk zago dilin nasi. Betul. Gang langit betul. Come on, go. Malai kheang nung bai, khatung khajama bai, no one chuk man, jora layo, bishi kutung mano, nashing ma jorano, tinile man kha, obono, mokolo, nono tui. Imangang nugo wan shugai o khali shirangai fayo khapangni dugaro no lam shogo ketali halagno anglena shingo omonu dehin jajama omonu dehin kafulma omonu dehin हम जगमा अंशिलिया ओमनुदेहिन जाजगमा ओमनुदेहिन खाफुरमा ओमनुदेहिन हम जगमा अंशिलिया Hey, kapan tahu teh buksong, au tini hai nahai seorang kahaman piuka bahing zakar samung sagradi, au kaklai nol joto nol kelatung zakar nai. Pia tini resap mung bomah ke resap lainnya hai ke resap mung pandaya noro sal kisah sekarang simin noro lugui fai kena chit-chat with Sorobi ni kaisa tamnai social media rokok pia ba chit-chat with Sorobi apa tamu bomah ke kelas jaga itu hai ke tamu bo purpose di panda kelas jaga thang itu abang tu tini sini naikok tamnai ni bukuk tongo resap mungkreng bukuk Sorobi bini bising Simon lainnya hake ang bukungno obono senam sungai ojorabo ojicar we Sorobi tamu boma hake wan sugi neng siang di tangi jong hake ba tamu boma hake purpose obni ang kebang ma Jeffrey jeng Bollywood tabuk tam nai India tongo ba Bollywood te Hollywood je actor actresses ba jesa artist na fana chung follow klayo inke borong ni suppose khoroksa artist na bala na hamjago inke boni performance na te yang follow klai na YouTube inke boni interviews ro te follow klai na Facebook ko bujung follow klayo inke Instagram ro ko bujung follow klayo inke follow klai ma ni tam reason boni reason ka bono te ka hamke shaimana muchung bono hamjago boni day to day life ta mocholi tong boni family sap tong oborong te shaimana muchung nga ke abono te no anggo wan chuka tribrao bochini tabu artist ka bangma tong ke borong no jeng normally stage nu gor chap mani te talk show ko bokok samani nu go but kabang mo obo hai mani rok botong bong ni je life ni personal je ko kokrok ta huijak kokrok ke ang obo no wan chuka te anchoring khane ni bang bela khanu mu chu tang ke no serengei buino question senggo ke nang information bo mana knowledge bo mana ha da buino kemo zoro saimia ro no saimani man ke kabang ma borok bai kok salai kang ke hai no no ko ro ko bo phai kang ke guest rok hai no ti ja chu kin ko ro salai kang Suka angam sekebang ma artist nang follow klayo YouTube especially bong interviews rong nayo engke muchung mani khaw bahai angni jibu saimana muchung artist chitriprani celebrities bong ni life nuti bang saimana muchung kan life nuti bang buino saiman ditui bong ni bo ang saiman dina muchung engke wan chuka kaisa talk show nang start klaisi wana engke a talk show ni tui ang kebang ma borok bai kebang ma artist ben malena ni bo chance manai engke bong no sungna ni bo manai engke semisa proper talk show bo honkala kabono kota achugi haino adda dolai ma hainka kai sate krote Simon Laiman ya mai dana kai kisa misa aro kok sama ni bo tongla game robo ang guest robo muthung ro ka bang mani kotong ka bo audience rong nai kan ke dalai no tang nai ang mangjak nai top tok thok jak nai tang hinke ang je episode shoot khai mani guest rok no achug ruwi bong no sengei bong no muthungei ang Simon ka borok niji no belai na tok thok jak thangka hinke guest je audience rok borok bona ke tok thok jak haima tokta hake kabang tahu teh busong norok tapu zorok Simon kana ozo teacher we Sorobi mana abuni tamo boma hai lahar mung purpose tamo
fighting kita mesti hemat layan obno tu ye ake buku ang non senam musungai as a profession tu neng korsa resap na head bana pia ban neng sai kana raka ni anchoring apising was musung mana abono bo angke omo hake je klaima bai o initiative bai ti prani je resap mong industries pan di ba film pan di atisha puchu level thanga neng omo hem da khak lai abo am sekle ang chasuk maya ko because that's a starting ko ba naige na bo hai no because ani to obono ang mo chai to tong tabuk je abo hai talk show puila ang ya ko the first time ang abo attempt thaina ni tam nai sahos khai kun mote chengsinai ni ang wan suki tong mani hangka ke abo onkhor kanga ke maybe teisa upgrade nga na teisa tam nai chini style bo kisa je presentation mani style bo kisa jutangwan omo hai ing top ni khak lai na tang mo lai di seng je to nang thasing saka bollywood hai ka te kubun industries hai ka ba je ama hai no follow khai ni bana tang la borong thani obon nukjago crossate crosses relay bisini borong personal development ngote borong je future je samung khai thangi to man asamor ba ta se clarity ka nukjago so tabo tam ni sare ni seng to je triprani resap nai phanang kha ka ba actor actress phanang kha borong to tam ni sanani kono musasa thayo course kai phaija ka ma hai puya hai bana just crossate crossa na halai sirang lai mani se ka jorabo tam nai obono om hai program ni bising tin nang je initiative na bai borong ni thani wa pusuk jor impact no taw je kabang sarai ro bo ma ke appreciate tong ni abo to interview nai khang ka ke jeng am suk serious discussion no thangya because ang jana no puila shamani je khoroksa artist no ring khang ka ke bini career bini professional life boba haike phaike abo ti bu jeng kong shalayo and at the same time jeng personal bini life bonoti bo kabang ma kong no shalayo ga a journey je fru khoroksa borok bini ni jini journey ni je boba haike ko puila jengi phaike te boba haike keben ro phaya bono success manai tabuk popular khaba shini muman khatri pra okay abo khanama bai no borok ni kaisa nijini bo poito chama haiklayo je I boss ma no kam tang ma tong ma gabo story jo to ni no ang je fru share khlai ka je fru joto guest bai no ang abo discuss khlai lai ka bong ni because ani first question abo hangu jini ba haike chengkha tei bobo haike neng khlai bobo borok no alamo help khlai ka oborok ke abo joto borong ni life no tabu je upcoming artist tong borong ni bo obviously am te similar stories no tong nai jemon je jeng tong mani jeng je kai famani tur ke abo hane borong ni bo obviously tabu tong nai okay ke abo hake nong nai ta okay ke tegi seng siwana ro ni je opan na bising te bobo borok ed na thangi tong singers mida na actor actress ta na ko bon borok buda abo tabuk saman da chano saimaliya but angkisa category wise asiri category wise ingkan sano actor actress no nakha guys singers no nakha because ang kharok singer ba obviously singer na yang ke ani shows abo adhura haising thangsina okay angke te kubuni profession ni bo tongo baksa aba angte salia tabo okay melan secret kaklai norok tebo au suspense tonman bai tebo nanya musung jagi tong kana nei ake seng bini je trailer pun hanjin hedo bana kabang man social media ora ka facebook ro ka nga boro excited ngi tong boro nanya ni bagai nga no obah ken no kara kabang boro no questions sing mani hai ka ba tamna games ro mo mani aken nang mutin tiarang sidi dini ko ta personal life of enter khanya ako nang se tabuk chit chat with sorobi game thung nai to ka tang mala dini thaniwo je tabuk anchor ni board habjak ano tagin simi tongma ba nung mate sing sinai da so abani bagino kabang mo lukroma hake ang punjo khnau te singmani khnau bai shurabi ko kaijaka ke nokong mokhaka phia ba kabang ma lukoro bri hinjane no ma hake singmani khnau ke bai shurani ba haino khoroksa charai engkhang ke okay belaino tesha family tebo masang kamu oma ini kayak ka good news ro boro bukru khna no abo actually ta mane chin samung se obo hai okay je kaisa jaga tomi mania on neuro ke ang baksa boro actually ang sana mo jungo je baksa boro obo hai wan sung na ari kai obo tamai boro ni wan sung mo se phai kaisa pai khang ka ba buri to hamje kawi thang bu sanyar su tong wi yong ka I don't know kai tamnai bumani je nogo phaimani kisa gonggo tamnai
asik agin hakelai shoma kelaya but angle kaisang mani yang bolo bo kaisang mani yang bolo step phaja kana hinge music video for tamni shooting for tam hone ang buskang le ang phainan lena ni ang cyclango am babu no angke aman step se dak sapai tong phayo mane tamne samung ni bagai ma sapai tangke iko abono time security aba haita ge chingbo mumbai tongo ke ani husband bai tong phano bo bin program thango studio thango ke ang se shooting in mayang ma phayo hai ke program ni kubun jang ma thango ke a planning no tu chingo swan suk lai actually okay lokorong norok kana boma haita mo planning ni bagai ha tam ni bagai tini sejora a good news an khanai manya okay oma hai ladi kabang ma nokon khamani ya glo chala te bre boroni as a relationship hai ka boroni as a nokon ni bising de kabang borro kabang ma sramu hai ka ba tam nai sesimi srunga ma haya kaisa society ba hai no example kaisa example long ka tam norok khoroni bisingo ama hai relationship busuk jora tong tangi male nari nor khoron thajing nung saka bo busy nung busy hede na khoron busy ni bisingo fano ama hai je time spend khaile ne ni ha ka ba ama busuk jora man jora tamanai maya no but jefro jora ma no jeng try khlayo je baksa tangi da samung tu imang busy thangi jeng obo try khlayo samung nok ni phatar jora tong nai nogo hap kang kai te samung ni kok salai nogo hang kai as a hatam nai bi busai aba ken tongo angkai waishau su jora man kai film rong nai na ni thango theater rogo nge waishau su ko omo plan khlayo tam nai music no tu yi khoroni singer ba samung ti kok salai pan waishau su obo hai jora phayo je music no tu jeng busuk khlai man tebo ke ang to yang ano ko tam nai kok bring restaurant beshi tam bakha thangu ko ya break kabang sel ka yang mati mang watch chak ting thango ke nang bon chauta kabang ma cham to ang khlai ka ta buk kai chak bai da 2 years ang thangka ke tang sar chamung khorom ni ta khorom lei ke e khlai da ma no kai public rokte cha ja ka na brai ni watch ko ta ya bang te ko discuss ro khlai le am te okay okay oma hakem nokja go je pro khoroksa brei hamza kawi te kaisa nokongo soguyo bekraz kake bekra jamai ro belai no ador khai hake ba hamza ma ke lobby rum nongo nonale bo ma hakem nong abo actually chin yor something haido but I am go Dehradun je ani bekra bari ke ta Dehradun ka abo haya je ang nuk mani an she okra bachi songbo to bong no bung bai nungu mane je borong original bung abe nungu ka na ba sorbi no ni ringu okay abai lobby ring man bung krita ke tabu nini pers tabu nini nok nokung ni hoite je hamza mumbai ai ni hamza mumbo bo ma felai to her mani to abo nung chala borong nung bujikla ka bo buri borong gai borok abo sai manai ni abo haino nei jesek pano hindi ko ama babu ni hamjang mane hai jati maya tang hinke borok jesa joram to kahamung to hamyang to no logiri nai nung baksa to cherai an cherai hamya phano se bono logiru apka to chaya klayo but logiru tang hinke ani busa angol kari mang abo haita ke ani ama bong je hamjang abo angke bo bai shui se maya tai se khaime puila je to hamjang maron smisa haimani ba helwa na belanya hambai akai khapon tawote busong teacher we sorobin ti salaya thangte ti kisa personal ba habi thang lagasan aw ngake ti tamo special to teacher we sorobi bo special in kabo hai normally talk show ka ke to guest khorok sa ke ring jago ani orok ka ke guest khorok ni ki ring jago te khorok ni ring thani hai no obo haya je bono kubuni profession ni tukha te khorok san kubuni profession ni ba khorok ni na khapile ki sabana obo haya connection ganang hake mang no connection ganang hake mang no tugo baksa ka ke best friends tongo best friends but same industry ni no best friends baksa hangka ke profession kubuni phano borok telephone simna dol abo hairo botongo ke baksa hangka ke same family ni botabu phayum je first trailer ko chini director da sharat bai crucial riang borok to kaise family ni no botabu phayum ke bong no ringkha hangka ke te industry of high je kaham friendship khalaikia agin chim shinelaya but industry of high bor malai ka opti haidor ro botongo ke baksa hangka ke singer no butu bukha je bor je singers rogni famous rajapmong agini je
by Mona Devi by Da Bishnath ni je kaisa jori abo hai tabuk ni katal singer on bishing gongma jori to ke amti jori no bas shaye nai ang tu bukha de tong ta oke ke belai khatung khazani kaisa panda no nugui mannai chitchat with Sorobi bini baithani YouTube channel no nugui mannai hele bala nin baithani YouTube channel no abo kabang borong no confusing actually on YouTube Facebook rogo jefru rikha or trailers saroka ke photo rogo jefru rikha chitchat with Sorobi ni afro kabang borong no ang comments pori nai mane jisungo bo channel of hainai ke abo nin compui channel through tin sasiwana je abo YouTube channel sengnai tang ke tabu to YouTube ni jara haya de ke jasapa no ongthong je YouTube na pula nai ro ma video ma ke check khala na ni abo hai gaban bagi no ani YouTube channel abo ko nai kunu TV channel lo nungsa gala YouTube channel no ani show nungsa kabang borok katal to ni YouTube channel by subscribe khaje ya friend ang jagya ma hai ke ama borong bagi buma ke tese clear karene naina ni hinga kani shono pula ani je bumung Sorobi Deborma a bumung abo YouTube channel ni bumung ka YouTube channel lo thangai Sorobi Deborma ani bumung type khala kan bumung faina ni channel ni bumung faina ka ro subscribe ni kaisa chijak tonga subscribe no machine nai ke subscribe angi thanai boni ya gulo jesapa na ang video ang upload khala ke ang rekhang ka kai borong nugi manai gonta butong ara gonta bare banda gonta bell icon abo joto borok buji class na salia but bell icon gonta hani kasha ara sijak tongo akok jak tongo karo shin kanga kai notification te bchai manai je ang tini upload khalai ka tini kaisa video rekha ke log login on phone of phai nai e kaisa Sorobi Deborma kaisa upload khalai ka katal kawar shin kang ke nong khata oke balanya hambai sini ko resap mungkreng Sorobi no tegesa kabang mo zorawang khana thaiman abo tegesa sena mo sino zorawo kabang borok sawo Indian Idol thangka oke Indian Idol thangman ya bolo jeto Hindi resap mung banya ro nang Indian Idol ngi man khai ban pia Hindi resap mung tabu phano ama hake nini bising tei kaisa tamni sarani ar resap mung asal faida ya pasing nung saga kogoro pasing kabang yapri ne kita mau Hindi pasing asal thangta yang itu mana apa tamu pema reason tu mana reason kakak tam hanai tabu abo ani husband babale chole jago abo tangai try klay khlayo but o kasha to ngada ang je man ya sama try klay ne abo hai try khai shu kya ko khlai kyan kabang music director na thangka thangpa no je angmu chungmani abo hai samung ungliya but abo hai bongo je borok je chamung one shot mani abo ani khorang go match khlai liya abon bagai ungliya geta kisa reason ka ke ang full time ang Mumbai a chu full time Bollywood ni music no remai ani bagai abo kaisa problem je full time nang Bollywood ni ko rikha kai struggle book bang ka daily no nang kabang kubuni juta korok by music director be malai nai ge abang khlaishung maya ko takshul je malai mani ang korok brui korok bar music director ko basi malai ko ke tebo ara ma hap nai ko haita jete kese ge joto ni life no struggle tong hai do na Sorobi Deborma ni life ko struggle thakka na ge tong ko ta struggle but starting drop se abo struggle actually ang sanai artist ni life of by artist ya joto borong ni life no bo hai thia sak bin struggle la thana je tabu job khlai tongai dong bo bong sai sakau tongai boss ni thani kutuk jago samung khlai di hai khlai ding ar bo struggle nang katalte bu samung serna ni mano ba te ma khlai nai abo kaise pressure tongo ka pressure joto ni life on tongo je artist life on tongo je tabu je already established je Bollywood ni singer kok sajana je already boom kalai ja borong ni bo tama struggle hanga ke tabang kaise boom khlai pa ke borong ni bo je Bollywood ko singer jong borong ni bo te kaise struggle hanga ke je already boom khlai pa ja industry o te kaise pressure bong tamo ang boom no ang ki ko khai dit lang mano mane am so famous ro khai lang mano because life of career especially ups and downs to nang tini famous angi mano khana no ke bishin yang thamani nirja mong flop pang thamano actor ni bam tin ta movie ro flop pang thangani samang mayang thangmano ke a struggle ni je nang just din nang samung khlai nai asuk din ni struggle tong mai au pai melanya hambai ake tegi sang musung zaman ke je to nang public ni kaise makhang ba joto ni thunu kaise sinisa korok kaisa tamni sarani joto ni borong thani no ma kaisa asamu khatung mung tongo
kroksa borok public figure za kakaba borok bai loko bai sini za kake at least tamnai bai thang rang ri chuba ya phano thangri ba encouragement ama hara musung za go tilpram borok bai no obono kabang jora nango complaint mani tong tang ana nai phei ba mo hai ama ke kabang complaint kai tong ama hai jara wan nang sak bai tang busuk jora initiative nai tong te public by close relationship na ran ba abo actually ang try claim jasa macha but tekesa angkom kake angabo saya Facebook rogo ba abo buije furu han shalayo tangin tik khlada afruke muching ate tina mas hau are khlai ka bole omti khlai but abo hana muching ya ang jasa macha khlayo tekesa problem yes abo nang kubin chaka je ang personally thangi malai maya okay abo ni reason kake ang mostly ang tongmani kham Mumbai baksa borok abo saimaya because kajek bai borok wan chuna je ang Dehradun ba ani Bakrabari tongbaram tia ang bayan husband Mumbai an tongo kan chini samung se Mumbai ni kake ba ai Mumbai tongi khlaingan ke ba Mumbai ma tongo Mumbai tongman bagai personally thangi malai maya but ang jesek help klaiman se khlayo bahai kyang saswana baksa organization panong kana ba singers baksa tongwang ambung salia baksa team tongo je para rogo thangi je rijai bagayo cha jang na rogo bagayo o wate ni furu mane ngake wate ngi kachara oba hinga de bang ma jaga mo nok ro khu kri ka ke afru bo ang borong ni thruti ang help klaiman tongo ang saya bong no je an rung thang sai dang khlai gam tia but borong je fru chuba o nga ke ang bong ne counter rang ri rui ani yang ti bo ki samisa je semano om suk rang ni norok pai bong no ready di ke borok ek no ke thangi thansa ke thangi ri uta ke aborok ang sana mo chung ya because am je sing ma chak no ang try khlai main ga ga amane ni je parisek nang sai to gi to te khai to hai lo bana tomung no oma hai wai sing ni thani wo free time man ka lokorok by kok sanani ba thangani the lokorok no invitation khai ka kadi oma ke kaisa relationship na ra ba ta afro nang ready dan of course ang to abono nango actually because ang niji bo thangai yang ho jak thana mo chung hone niji to thangmali abule abo nang plan tong na ngai plan chimi no ba aro ni borok bo saiman nang mai ta ke sa kok sa jo no ang jefru opti hai chance mano ang thango tabu ani babu bu government service to ani ama bu government service to ge bong ni thruti tang ni borok bu social service na khai to ani ama to a line no angka ba child department ni child development ni ko CDPO bo angka ke to bo a line no to ba angke bo ni thruti bo angka bang ma ang nawadi haya ba je u ta hunai je chere rong ni ama ba bu kri orphanage aro ko borok to office ni tino ma thango visit rong ma khlai ong ang je fru pa no jara ma nang thang last time bo je friend husband phaikya re chang afru ma ba be malene nang mani office thangai ke simon ka je bo amti orphanage home visit khlai thang to gang se ko obo high chance mangala hindi nang bono tlang ka husband tlang ka karon chero malai kha ko krok shaka kisa ke jamung ro bol jab lai kha ko hai ke no Cacak nai ro kisa bagai ko age malai thake ta ate is interesting kan ke abo sanmu chicharu soro bibo ni husband mo da jang nai actually all season ni hinga kai shooting paisa thangka all de okay next year ni jeffru jeng season 2 ti khlai nai after okay I think sok ba ni sido ang bisa sai ne gam boso ang phaiya happen ang zabardast dikiti phai ne okay obviously tan male all season na awan hope khayo ni je program tan batang super duper hidden kan borok te hamza kan tang male jang sini media ga company ngopun musungo si chero soro bi amte kaham te am just fun te entertainment sim tak ta ka sermu thang te obono nayo aga faide te asa kabang kok sana thang alia norok nai man sine bo buskang ni Saturday date kan ke date is 6th April 6th April ni simi u jeng TV channel rogo naya da ko tako reality shows sare gama pa rok phayong kor phayo Saturday Sunday ke abo hakino 6th April ni simi or 6th buskang ni Saturday ni every Saturday fine
hake faidi tesa kebang kok sana thanglia te abo tebo salage tebo kungma kok tong hai bana norok tabo chi chedo soroben mising te kebang man norok saimani man sinai te naiman sinai te kebang ma celebrities rock jin tripura ni tong nai rok kebang ma jorawo samgri ni bagai pailen bagai tamnai nuksa gen ni tong lai kya ya ba omon bising te kaisa platform kaham jo tono lubi manani hake chi chedo sorobin te mongsa se kok kesan mutore tong lu korong thani bo au kok isa bai kesar sin Kesan mung to tam nai ko bono ta je 6 April ani show start nai nge jo tono nang request khlayo Tripura first time of show ang sampai ka sakbai thang yes Tripura first time of show ang sakbai thang ang tiklai tongo te ang bun niji anchor ngai ang nung jangna nai tongo ke ang to niji beleno excited angke ang mu chungu je jotono of show no nai di te norobo show nai khang kai ang 100% no surety reo beleno tong thong nai beleno episode no nai tong thong jak nai te kabang ma celebrities di chini orani actors singers rok tong payo angke choreographer rok phaijak angke borok ni life no tuite bonorok salman nai so ta nai na ta pok di amse je tu nang anchoring go ya prisa ka ba sing je pron no anchoring ni sang nang nang logi do one plus no sure logi ri nai okay belanja hambai ke kumpuyo anchor na bo biar ka sini bo ko sab mung krang sora video burma aga faide as ka bangkok sana thang lelia tina sung sitin choyo nai to ni no kumpui oma ke no latest je ngi tong mon til pra hawa abu na no phone na magi sung sai to nai tin baga sitno to no hambai sini bo ko sab mung sora video mai okay thank you Animal kang always tiger ne. Rizago kutuk zago dili na. Gutei. gang lani betul come on